megalayapost.news. And fan and so many more. Therefore, I encourage people to use wraps made of newspaper or clothes and flower pot which is made up of bamboo. Recycle plastic waste for a better tomorrow. Napdeng ki khatwei tili gisnong bahap hapo kanong po taung Hariboy district gisnong maudiang kala sya jet kum kawei na gisnong ka bakhoi tam hanong po taung ya kanila penbena naka office u deputy commissioner Hariboy ha jinglang belalong mentaka singi ha circuit house nong po kabde sibenta ban pinsung tho halor gathong jangka swachta hi seva arajar psau kuman pen gemau ka jinglap halor gathong swachta hi seva arajar psau kelas dang nadu ka khanyo tarik nailor arajar psau batkin punkut no ha ka ar tarik urisau arajar psau kabde ru ka singi krau ban pen gemau ya ka kha jungpa kajat benriu belatip kemu Mahatma Gandhi ya kijing sam ya kisnam syakani kisnang mauding lawan ban simentalang duba merabon sim badi MLA kanongpo kumkongsan bala sakilang ru kijing don additional deputy commissioner Hariboy Raja Brahma chairman kanongpo tang committee uba Eslingdo kiramba snong bat kibe mentang layak jadi bersyukur snem nadu bala pernah baik dan bala launch ia ka Swachh Bharat Mission atas nama Raja Kasau. But hakini ki sepuluh ki sistem ki belale. Keladan sibun ki sinjam dari inisiatif tiba sarkar pedeng kala sim. But keladan sibun ki jingkelak tiba nilai i lagi jom ki keman. Hapo jom ki snong ki prepare ki baham hapo jom ka ri lebih kejuti. Kejingan terakhir kan nakaliang jom ka PHE department anggot di penbiang ya kini ka Swachh Bharat Mission. Kejingan terakhir kan nakaliang jom urban affairs department hagi jaka Golosor hagi Menteri Kam yang kini ki solid waste management project di Menteri Kam yang ki liquid management project ki prepare apo ajam ka jela eri di juni idang dam sibun ki bagian hapan iyo ki jika la sisa ka ni ka mission kalayan mental sipos na habang iong mission kamot bagadan ki kukut ke juga mission kan nom ne sa sirta Swachh Bharat Mission means kadang target sedang mengajar sao target ke sarkar pedeng jom sarkar jelah kalau memban achieve ya ke target ni wedin katsan snem na atau snem tempat kita sibun di mission di belalon siapa kari hakabadi berkuat kekiat Agak sedang dalam NRHM National Rural Health Mission mentang ikut ke NHM National Health Mission merupakan trup ke urban dan rural area. Kadang ke target ban pendiang yang ki bentang facilities agak dia berkuat ke hargari berapa. Kadang ke mission SSA ke bentuk mencuri. Sarva Shiksha Abhiyan kepada ada pulih putih kepada sarkar pedeng kepada launch sebagai mission kita nak snem target kita bahkan target kita dibala achieve kita dibala achieve kita dibala poin marketing kita dibala slam bahkan target jadi isu tu lembah jom kali ke kerteng bagani ke Swachh Bharat Mission tu pada target kita. Namun kata kadai gathong, lain ke challenge ini, kumki dong solution. Baik kijing post new jong Menteri Rangba, kijing post new jong sarkar pedeng bagi sarkar jelah. Ban penlong ke snong ke thau ke bukhut ke besuba, ilah na ban penulong dia. Kata kijing kali ke bagi haban kali jadi. Ngan haban kili lele ko mu MLA baraja haban kili lele ko mu bureaucrat barat haban kili ko murang macam kino hikai school haban kili lele student haban kili lele ba kei ga kamram bejungi ba yelle nak
pemerintah bagi contribute towards cleanliness of our society. Meghalaya Post.news.